Sugar nakaslem jong unong san hima. Hadin kejing simti kum Archbishop jong kejalan Yamba Shillong. Most Reverend Archbishop Victor Lengdo negasngi ka arpway terik urampang arhajar arpway ulaya snok tilang bat kabalang nong ka kum unong kenyarang ba ban sam ya ka ktin jong oblay sekipait riungat jong kabalang Catholic ke bahab hak sub district Mausat knam jong ka parish Maulai. Habasam ya ka ktin jong oblay gu Archbishop Most Reverend Victor Lengdo wala penkan mau ya kejing syak penshoy jong Jisu hau ksut. Ulang kum kibriu ngi syak penshoy habun kiliang. Henry ha kejing ngim dei bandu jing kermen. Henry bantur syaprang banyele ya kini kejing penshoy. Ngin job ya kejing penshoy tang langba kejing duai. Bat langba jong kejing duai ngin la bantom ya kejing baro. Ben kirki ben oh nawa te sina ling haparin kau. On la dep katakala jing sina kataka ling bahe uplay la pa slap sau posngi sau pomie la shlei la yap lut baro. Lai no kita ki bau blay la mang unawa kai ga sem jugo bat kita ke jingli jingdap sijur kila lain. Hadin ka tau blay la te kejutan ublay te banowa long hanawa ngan long ublay jong me pat bat ki pat jong me long ki pat jong ha kani kejutan ba ublay te banowa hadin ka tanga jing slay takadaw unawa waya ha kalenti ka hok bat ko ngo ka sign dur jong ublay parlok be kanuksa yang ngaya piru mangamba pirong ilete jutang badublay menno hakasi bagila yoy ka baptisma hakasi bagila long melayong long kristan ilete jutang badublay nyong ko blay menlong blay chonga matning long ki pa chong me wat kelet yakani yete jutang hapen thamai man lakasi hoy aga jutang barim dan jiksilai shulong kata ka jiksilai jonawa hanto kalakot ublay rularay badam dan jingsilay syo henday jayu haka jutang matamay pibon ke jingja ki balay pujay lay purkom man nakabay ka jingja kau blay ka sandor jo blay kalong khot uwerengi siya ka mansem jong ka jing kalabamot siya mansem jong ka jing tep jutang badublay ban patamay yala ka jing yo blay ko blay jongi mengipat ini kipat jong blay takadaw jing pulebar naga chiti benengkong jong Petrus o petken mau yangi kajutang jongi ke bat blay galong ke baptisma wat utrai Jisu rolong walada dan pop ulaya yang bagani ke baptisma sisin bandut hikayangi urolawan bat peniem ya kepercayaan yang ni baru iway piway wala daum dan pop ulaya ilegaliti juga jinglong nong pop hadu ka jingyap halol kalbari ban spa yang ni baru temengiru ngilaya lembah kalenti jong ga baptisma bat petken mau yang ni te ki pa ublay jongi baru ang ngidan hani ladang gidan kanong nogan ni amro ngilayat lembah ke baptisma ke jinglong kun blay wat kelet yakani ni yate jutang badu blay haga baptisma jongi hanto long ublay ukpa jongi ni pat ngide ke pat jong ublay nama kata dongin yaine dongin yale dongin job ya ka jingya leti jongi kumki kun balajit jong ublay Pias now haka jing pele balai gospel balashim na gospel jong ruka na Markus hanto la shuang bau Jisu shwaban ya ke kamishan ju la leceri kenja la syapen syoy ho syaitan nang tau la job yang tak jing syapen syoy nang tau la sedang badialap ya kahima jung Tumenta ngimpet kain walau beleru usapan syoy kan nota belelay mga mapi ngin syapan syoy kajing jongi tang bangim day bat sarem ngin syapan syoy kum kibriyo
Nombor boleh ngilong priu ngil siap pensoi dan weru dangi balai dengan siap pensoi peu jisu la siap pensoi la dai pe gospel jongo Matius la nong sao iwe ter hadu kan wei gajing pensoi benengkong yu jisu galong kini u jisu la sya jenget sao posngi la jayu ulah tangan uksoi la trei yu jisu nak kepok Negabong Jisu ladam metangan topet ke lamau pet ke lakpu ye kini kimau krempep u Jisu ula krempep dei ublei ula bai ben pet ke lakpu ye kita kimau hendai wang kunno u priu im tang da ukpu hendai im da kaktin kapami nakasentur cha ublei ukso yamrem u Jisu la job kecing percaya ke beningkong Jing pensoi ke bahar uksuk yalam yang Yesus sekandung baca jerong Jerusalem katakan ying ke balai malasa mana nang tawang yau Yesus lada medai kuan jauh belai penuh eladi nak kandika ke building ke bahek ke bercerong kipriu kini ia make setapti kerempet lada Yesus no nang tak ke tempel la jerong unam lei balai namau dei ublei Kaya kani kajing pecita, kajing pecita uksoi, kajing petlau, kajing petsarong, kenam keburam. Tewu ujisu pat ujiabat kumno, kelong yau uksoi, menam tenju yau try play jongbe. Bak kajing pecita kebalai, uksoi ulara yau ujisu hajrong ulong. Hangtola pedi ilut bara, yang kata genong pa, bari kajing tenat kepertai kemarian. Uksoi lapan syai Jisu dak kemat wang Jisu pek kini baro lada medem mane yang ngan ayam kini baro jing sukenat pertai gaspa pertai marian Hendrai uji Jisu la jubab uksoi kino danga setan kajing thok ong men mani bat sakri tang ya oblei Lajab, Jisu lajab laisin ya kajing pensoi jong ksoi. Para lobby mangi baru ngingat kini kelai teli kajing pensoi jong Jisu bengiru. Bon ngingat ke kepok. Ngibam ke bayo. Ngibam ke pemon. Takadau kajing pang stom kajing yap kawan pleng jongi. Ni pam ke pemon, ni di ke pemon, ni le ke pemon na marka kepo. Jong balai pitai stam na marka kepo. Balai kan dengan dia ke kepo ke tangan. Na marka ta mengingat lot nak jing percaya yo soi ke kepo. Na marka ta ngi haban nuot ban duai Jisu ban kentaj ke kentaj Jisu yo soi. Nei bunda ngi ngop ha ke kepo. Kebar Bo nang ngingop pakai jing penkiu kerdan keloi jing sarong ka jing i ban penjop ya ka jing melejong ni kwa nam kwa aburom kwa ike bekerja pertai ngingat hang ni ne Jisu la kentai yoksoi ngingat hang ni maka tahu sia dia di prabengai bandom benengat ha ka jing pensoi yoksoi jing petlau jong paman ike jong ka ni pertai